Pozdrav dragi prvaci i svi oni koji volite i pratite YouTube kanal Just Srpski. Na današnjem času, odnosno videu, posvetit ćemo se jednoj od čuvenih narodnih balada. U pitanju je Hasanaginica. Odmah na početku vam skrećem pažnju da nije u pitanju narodna epska pesma, već je u pitanju balada. Balade su epsko-lirske pesme, dakle pesme u kojima postoje izvesni događaji, na to ukazuje ova odrednica epske, ali je akcenat zapravo na lirskom, odnosno na unutrašnjoj drami koja se dešava u junacima balada. Te drame su najčešće smeštene u nekakav porodični okvir i otuda balade tematizuju ili odnos dva brata, ili odnos majke i sina, ili odnos muža i žene. I balade imaju obavezno tragičan kraj. Što se tiče balade Hasanaginica, već u samom naslovu vidimo da je apostrofirana žena. Dakle, Hasanaginica je žena nekakvog Hasanage i o njoj će zapravo biti o njoj će se raditi u ovoj baladi, odnosno pretpostavljamo da će biti reč o tragičnoj sudbini jedne žene. Što se tiče samog istorijata, odnosno nekakvog književno-istorijskog konteksta u koji bismo mogli staviti ovu pesmu, nju je zapisao prvi put jedan italijanski putopisac Alberto Fortis u 18. veku u svom putopisnom delu Putovanje kroz Dalmaciju. Nedugo posle toga Hasanaginica će postati u stvari naša prva narodna pesma koju će Gete prevesti na nemački i proučavati, odnosno zahvaljujući Hasanaginici u taj zapadnoevropski kulturni krug koji je u tom trenutku romantičarski, pa samim tim i okrenut ka narodnoj kulturi i folkloru, odnosno voli ono što je narodna kultura i folklor, doći će i pesma Dioba Jakšića, doći će i pesma Banović Strahinja. 1814. godine Vuk će Hasanaginicu objaviti u svojoj pjesnarici. Hasanaginica je na neki način ostala Vukova rak rana. Zašto? Zato što je on uporno pokušavao da ovu pesmu pronađe u narodu, odnosno da je zabeleži od nekog narodnog pevača, međutim to mu nije pošlo za rukom i na kraju je se poslužio Fortisovom verzijom. Dakle, to je što se tiče naslova pesme, književne vrste kojoj ona pripada i književno-istorijskog konteksta u koji bismo smestili ovu pesmu. Što se tiče same sadržine ove balade, ona počinje slovenskom antitezom koja je možda najčuvenija slovenska antiteza u našoj epici. U svakom slučaju ona je udžbenički primer slovenske antiteze u potpunosti razvijena u sve svoje tri celine. Dakle, pesma počinje tim postavljanjem pitanja šta se bijeli u gori zelenoj. Slovenska antiteza je uvek tu da nam signalizira, imajući u vidu da su ta dela usmeno prenošena i kazivana, dakle da nam signalizira da narodni pevač otpočinje svoje kazivanje, da se koncentrišemo, smirimo, pratimo, slušamo i da na neki način pobudi našu radoznalost, odnosno da stvori neku vrstu dramatičnosti, jer šta je to što se beli u gori zelenoj? Zatim sledi negativni odgovori, niti je sneg, niti su labudovi i tako dalje, već je šator Age Hasanage i mi saznajemo, dakle tu nam se već pojavljuje jedan od glavnih junaka, Hasanaga, koji leži u svom šatoru, kako kaže narodni pevač, on boluje od ljutije hrana. Dakle, on je te rane verovatno zadubio u nekakvu megdanu ili okršaju, mi to ne znamo, osim što znamo da on boluje od ljutije hrana i znamo još jedan ključni podatak, a to je da ga obilaze mati i sestrica, ali ljubovca od stida ne mogla. I ovde se već postavlja pitanje o kakvom stidu govorimo, šta je to zbog čega njegova žena ne može da ga poseti, a posećuju ga majka i sestra. I ovde smo već u okvirima patrijarhalne kulture, koju naravno moramo poznavati da bismo razumeli samu pesmu. Inače vas za razumevanje Hasanaginice, kao u ostalom i za sva književna dela, podsjećam na nešto što se u nauci o književnosti zove istorijski relativizam, a što nas obavezuje da određeno književno delo posmatramo pre svega u okvirima epohe u kojoj ono nastaje, pa tek onda da izlazimo u kontekst koji je blizak nama kada prosuđujemo postupcima određenih junaka. Dakle, ovde nas istorijski relativizam obavezuje da proučavamo ovu pesmu iz aspekta patrijarhalne kulture. Dakle, Hasanaginica, budući žena iz patrijarhalne kulture koja je uz to i žena islamske veroispovesti, mora da poštuje određena pravila koja važe za ženu u toj kulturi. Koja su to pravila? Za početak, ona svoju kuću ne može da napušta bez pratnje muškarca. Da li će to biti njen muž ili će to biti muževljev brat,
ili će biti njen brat, nebitno je, dakle ona se sama ne može uputiti u šator Age Hasanage. To je broj 1. Pod broj 2, u patrijarhalnoj kulturi ženi generalno nije dozvoljeno da svoje emocije, naročito prema svom mužu, ispoljava javno, tako da one budu jasno opazive i viđene. I ona u suštini, odlučivši da ne ide da poseti Hasan Agu, poštuje ona pravila po kojima žive žene u njenoj zajednici od kad je sveta i vijeka. Dakle, ona se ne ponaša neuobičajeno, naprotiv, ona se ponaša vrlo uobičajeno. Onaj ko će se ponašati neuobičajeno jeste sam Hasan Aga. Jer ako ona poznaje te zakone, sasvim je logično da ih poznaje i njen muž. Odnosno, postavlja se pitanje, ako Hasan Aga zna za zakone po kojima živi njegova žena, zašto on od nje traži nemoguće? Dakle, on traži da se ona ogluši o zakone patrijarhalne zajednice, dođe kod njega pod šator i vida mu rane. O čemu se ovdje zapravo radi? Radi se pre svega o ogromnim osjećanjima i o povređenom egu. Dakle, Hasan Aga je neko koga obilaze majka i sestra i pružaju mu verovatno svu potrebnu negu i pažnju koja je ranjeniku neophodna, ali njemu nisu potrebne ne majka ni sestra, njemu je potrebna njegova žena. Zašto mu je potrebna njegova žena? Zato što je on voli, zato što je neophodna njena ljubav, njena pažnja, njena briga. Dakle, sve ono što čini bliskost između dvoje ljudi, naročito u bračnoj vezi, to je ono što je njemu u tom trenutku potrebno. Kada to izostaje, on reaguje iz aspekta povređenog ega. Ljut je, reaguje ishitreno, ne misli, već donosi odluke koje nisu u saglasju sa zdravim razumom i u saglasju sa pravilima sredine u kojoj on živi. Kakva je to odluka koju on donosi, koja je ishitrena i koja je nepromišljena? Odluka je takva da on šalje pismo svojoj ženi i kaže joj da se oni razvode. Odnosno da je ona dužna da napusti njihovu kuću i saznaćemo u tom trenutku i njihovo 5 dece. Dakle, jedna apsolutno nepromišljena odluka donesena iz aspekta prenaglašenih, a povređenih emocija. Dakle, pritom obratite pažnju, tokom cele pesme Hasan Aga i Hasanaginica neće izmeniti jednu jedinu reč. Tragedija u ovoj pesmi se dogodila zbog izostanka komunikacije. Dakle, Hasan Aga svojoj ženi nije rekao ja te volim, ti mi nedostaješ, dođi, ne mogu te zameniti moja majka i sestra. Ne, on joj je poslao pismo u kome stoji da se oni razvode, da je ona dužna da napusti njihovu kuću i njihovu decu. Kada pismo stiže Hasanaginici, tog trenutka naša pažnja u pesmi se prebacuje sa muža na ženu. Ona naravno čita to pismo, pretpostavljamo, u neverici i u tom trenutku začuje se to pod konjskih kopita. Ona pomisli da je Hasan Aga i toliko se uplaši, jer je to žena koja je ophrvana strahom, da pokušava da pobegne iz kuće kroz prozor i, kako bi rekao to narodni pevač, umalo vrat ne slomi. Odakle ovaj postupak? Pa opet iz domena patrijarhalne kulture. Žena je dužna da sluša ono što je od muža naređeno, kakva god da je to odluka, ona se ne preispituje, ona nema tu moć da preispita tu odluku i zato ona pokušava da pobegne iz kuće misleći da je njen muž. Međutim, ispostavit će se da dolazi Beg Pintorović. Beg Pintorović je Hasanaginičin brat. On dolazi po Hasanaginicu, odnosno donosi joj papire koji razvod čine zvaničnim i vodi je njihovoj porodičnoj kući. Beg to naravno sve čini bez jedne izgovorene reči. Mi ne vidimo da tu postoji bilo kakva vrsta saučešća između na relaciji brat-sestra. Vidjet ćemo i zašto je to tako pre nego što odmah osudimo Bega Pintorovića, jer ovdje sve vreme posmatramo jednu ženu o čijoj sudbini odluke donose muškarci, ne pitajući je šta je to što ona želi ili ona osjeća. Dakle, Hasanaginica odlazi i mi tada i saznajemo da ona ima 2 odrasla sina, 2 odrasle kćeri i ono što je strašno, teško i što će na kraju krajeva nju potpuno i poraziti, ona ima tek rođenu bebu koju doji, sina koga doji i kog također mora da napusti. Dakle, ona odlazi svojoj kući i to je trenutak kada mi možemo da preispitamo ulogu Bega Pintorovića u ovoj pesmi. Dakle, kao što rekao smo, u pesmi stoji beže muči, ništa ne govori i
takođe trenutak kada on donosi odluku o Hasanaginičinoj preudaji je nama vrlo neobičan, jer Hasanaginica je ta koja moli brata da se ne preudaje. Međutim, brat takođe ne uvažava tu njenu odluku i samo da vidimo zašto je to tako. Sa jedne strane, Beg Pintorović je neko ko mora da vodi računa o ugledu svoje porodice, a ugled njegove porodice nalaže da sestra, kojoj je razvodom naneta velika sramota, što pre bude vraćena u kontekst onoga što je prihvatljivo, odnosno da na neki način spere tu ljagu sa njenog imena. Kako će to uraditi? Pa najpre tako što će je preudati. I mi zaista vidimo da kaže u narodnoj pesmi nije prošlo mnogo vremena, ona je već bila isprošena i to je prose sa svih strana, što samo govori kakva je to izuzetna žena bila i u moralnom smislu, pretpostavljamo i u fizičkom, a kaže najviše je prosi imotski kadija. U nekakvoj hijerarhiji, odnosno u položajima na toj društvenoj lestvici, imotski kadija bi bio na višem položaju od Hasanage. Dakle, nju sada prosi imućniji, ugledniji muškarac, što dodatno potvrđuje njenu moralnu ispravnost, što je jako važno za kontekst cele porodice. Sa druge strane, Beg Pintorović kao muškarac je dužan da se brine o nejači u okvirima svoje porodice, odnosno da zbrine svoju sestru, da joj obezbedi neku vrstu života koji će biti prihvatljiv u toj zajednici. U tom trenutku ta vrsta života je jedino prihvatljiva kroz udaju. Dakle, u tom smislu nema polemisanja oko ideje o udaji, odnosno neudaju. Ona se mora udati. Razlozi su višestruki. Kada Hasanaginica vidi da nema kud, da se mora udati, ona moli mladoženju, odnosno moli svatove da kada svatovska povorka bude prolazila kraj njene kuće, ona nosi dug veo koji bi joj sakrio lice, verovatno da to lice ne bi videla njena deca i da bi ona prikrila svu tugu, bol, očaj i potencijalno suze kada bi videla svoju decu. Jedino je ta njena odluka ispoštovana, dakle ona nosi taj dugački veo i kada prolaze pored njene kuće, njena deca izlaze da je pozdrave i ona zamoli da svatovska povorka zastane kako bi darivala svoju decu. Ona im je spremila bogate darove, sinovima oružje, kćerima haljine, a najmlađem sinu je spremila, kako tamo u pesmi stoji, uboške haljine i sad postoji čitava polemika u nauci o književnosti kakve su to uboške haljine, da li su to haljine u bošči marami koje ona daruje kao neka vrsta pakovanja za poklon ili su to uboške, odnosno haljine namenjene sirotoj deci. Zašto sirota deca kad imaju i oca i majku? Zato što u njenoj svesti to dete jeste siroto jer je ostalo pre svega bez majke. Trenutak darivanja Hasanaginičine dece je trenutak kada se po prvi put od te kobne odluke koja je donesena da razvod se sprovede u delo, da Hasanaginica napusti svoj dom. Dakle, prvi put se Hasanaga i Hasanaginica sreću, vide i takođe ne razgovaraju, jer to sigurno nije trenutak za razgovor, ali Hasanaga izgovara jednu kobnu rečenicu, a to je što poziva svoju decu da se vrate njemu u dom i kaže kad se neće smilovati na vas, majka vaša, srca kamenoga. To je trenutak kada Hasanaginici prepukne srce i ona pada mrtva. Trenutak, naravno, kada se mi zapitamo šta bi, zašto je se to tako desilo. Dakle, mi ponovo vidimo Hasanagu koji je dosledan u svojoj nedoslednosti. On svaki put od svoje žene, odnosno 2 puta je, ovo je već drugi put, od svoje žene traži da uradi nešto što je nemoguće. Prvi put je tražio da dođe da ga poseti. Sada on očekuje da će žena koja je isprošena izaći iz svadbene povorke i vratiti se njima u dom i nastaviti da žive tamo gde su zapravo i bili pre te njegove nepromišljene odluke. Dakle, on svaki put očekuje od svoje žene da uradi nešto što je nemoguće. I u tom smislu on je inicijator tragedije koja će se desiti baš zbog toga što dozvoljava sebi da bude preplavljen emocijama, da ih ne obradi na adekvatan način, a da za sve to vreme govori. Šta je on izgovorio što je nateralo
ovu nesrećnu ženu da se rastane sa životom. Metafora majka vaša srca kamenoga govori o ženi koja je zapravo bezosećajna. Jer iako Hasanaginica povređena kao žena i ona je nama do kraja balade u stvari u fokusu isključivo i samo kao majka. Jer ona će možda u svojoj svesti i dozvoliti da njena osjećanja kao žene budu dovedena pod znak pitanja. Ali njena osjećanja kao majke nikada ne smeju biti dovedena pod znak pitanja. I u tom smislu optužena da je majka srca kamenoga, dakle da je majka koja je bezdušna, koja je hladna, koja nema emocije prema svojoj deci, jeste trenutak kada ova žena koja je već duboko emotivno potresena, koja je psihički isterana iz ravnoteže, a događaji se smenjuju kao na traci i ona nema vremena da zastane nad bilo kojim i preživi emociju koja je u njoj pobuđena. Dakle, ona ne može da se suoči sa tom optužbom da je hladna majka i to je trenutak kada će naravno njoj srce prepući. Tako da mi ovdje govorimo o tragediji dva ljudska bića koja se potencijalno jako vole, ali koja su nažalost zbog nepromišljenosti jednog tog bića i jedno i drugo i na kraju krajeva i deca su doživela ličnu i porodičnu tragediju. U tom smislu uvek imajte na umu ono što ja kažem mojim učenicima, niko nije dužan da vam čita misli, niko ne može da vam čita misli, osim ako nema paranormalne moći, što nije isključeno, ne znamo. Dakle, uvek kažite šta mislite i osjećajte i birajte reči kojima iznosite šta je to što mislite i osjećate. Što se tiče Hasanaginice, ova pesma ima izrazit dramski potencijal, tako da ne treba da vas začudi što je ona vrlo uspešno dramatizovana, izvodi se u Narodnom pozorištu u Beogradu. Moji učenici i ja smo na sreću imali priliku da je svojevremeno gledamo. Također je pesma i ekranizovana. U ulozi Hasanaginice našla je se Milana Dravić, tako da možete da pogledate i ovaj film. Ekranizacija i dramatizacija vam samo govore koliko je ova tema interesantna za promišljanje i koliko je zgodna za neke druge vidove umetničkog prikazivanja. Tako da eto, to je balada o Hasanaginici, o nesrećnoj sudbini jedne žene. Vi naravno možete da proučavate ovu pesmu i iz aspekta savremenosti. Nemojte samo zaboraviti da ona dolazi iz patrijarhalne kulture i da se ova žena ponašala u skladu sa onim što patrijarhalna kultura nalaže za jednu ženu. Tako da eto, to je to. Mi se vidimo uskoro u nekom novom videu koji će možda biti posvećen narodnoj književnosti, a možda i srednjovekovnoj. Vidjet ćemo. Pozdravljam vas puno.